Manifestacija od Vina po Ljubov še otrimuje už 5. rok. I toho roku na Ščevitelje po 14. februar budu mazнаходу opatriť zveci výstavy i muzično-scenski nastupi. Jak najavili organizatore, na tohoročnій manifestaciji bude okolo 50 vykladačov, a za na Ščeviteljoh bude otvorena od 8 po 20 hodin. Pre svega su tu proizvodi od vina, slatkiša, ima naravno nakita, ručne radinosti i meda i mednih proizvoda, tako da pretpostavljam da to upravo ovim zimskim mesecima ne samo što je slatko, nego i korisno. Na jutre muzična programa počinje na 15 hodin, a nastupja klub Manekenoh Novog Sadu i tanječni školi. Na 5. programa počinje na 18 hodin i otrimaše výbor i prehlašenje bohinji vina, jak i modna revija, revija frizuroh i recitali z muziku na temu najkraših ljubovnih pisnjoh. U tim prostoru budu vše častejše organizovani podobni manifestaciji, vyznačal direktor Spensu Milan Balač, bo jak hvarel poznate že Spens horodu i preto treba že bi ponuknul co veci iz misti.